Jaipong along Kedo Public Health Center Amuke Bangwe. Hamren Thepai lang so roy long Calvert Kikim Radaning Kang Samse Kachapaklang. Hauraghat pen pub dikharu kilometer hinika helo ajak atowar SOPD pen kasalampon. Kardom pini prime time bertalong penili samin jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. Pirdhe adang pialong coronavirus mate COVID-19 abor kache thangpluk akesolo. Bon tami non puanta Jaipong hawarara tomaphan COVID-19 akeso doma avema kachini ponjaphan non puanta saplangken pon avelang. Jaipong hawaralong kedamtang pharo crazer kebra trognar kebra nar kepaning kanahut kangpupon Jaipong Public Health Center kimrang pontang lopupen pining an ningkan thong kebra trogan arta plengtanglo. Bonta non puanta Jaipong PHC apan kemisen a doctor nurse lapen dowai kelong le lapen kedo thekbonlong le lang pusi ratpen ningjepon. Langhin constituency kaparlo Jaipong hawarara tomke keso kiuni kachilang japan bangso Jaipong PHC apan si cholang ding amchotlo. Bonta doctor kawepenajok hala bangso hawarara tom aning kachethe avederan pinno. Athema keso ke ajo pupe phirdo pupe komantu ohotong kebang pone maduda chipu thekhe. Tum Jaipong PHC long bangke non markeda kitu plum doctor nurse Puson tabe pen pharmacist amela daga tu kitu plum puson tabe la sini tu malong jerlo phirlo ajat akisu pen bunat seta meni tu kilu bing adim si jo jerlo phirlo sami motor gadi ka pen itu bicycle basta mi si pona na puson dok muka puluni sental puson itu si pona na puson kitu don putan itu stongan bomba doktor bangke la bangso hospital establish det pen bangke wang bustan mela puson permanent doktor son government in penang ia bilang ne puson contextual system la cikloyon thomyon ki penate chidam thuji panikan sibene chidam ji la puson masih tak doktor doktor ni tuno aki misan doktor kan anta Pinpur me bangso Jaipong PHC along Karbianglong Autonomous Council okpran kelang asai kam kachepahempu EM khonsing rong pisitami humri damlo lapen hala dagara dapan bangso asai hempu thot pamisen pen kimrang ponpo lapen doctor sitabi padover popusi lamchak chipitekanglo bonta non anta thangnat alamabe bangso COVID-19 akeso pathepon logajok asai bangke non puanta klempon pedetlo Lasi Jaipong ara dapan matha ponra mesen pen se kachelang long japan Karbianglong Autonomous Council ahin penta kelang chari ponabang kenang sot lang hin pen sarpang rinti Karbianglong live Toda pada bapor volongko maji arong sopiang lumalong ihumatra kapatong ajok di malong umat sopon raipu inut behak lembang phua prandam juilong Bokolia Police Station angkang volongko maji arong sopi ang lumate NH36 atowar pialong toda pada porphai troksira achitemalom sapan raipu inut behak lembang phu Bokolia ahitialong amat kedo amethang akolat kaching pudam japanpura methang a motorcycle pen kedam bomhot anungana thupen ihum AS06 BC 3593 atrak kapatong do darajok dimalong amat sapan rai aprandam jilong Kapatong tekang atrak sapanrai a motorcycle kilometer isi susean chithurpono. Halapu kapatong dimalong pen bangso atrak ki kadjapan bor ilo. Sitami Uttar Borbil Outpost Police atum nebdun checkdon. News Desk Report Karbianglong Live. Thepai lang soroi kachikap Japanpura Mason Calvert Kasalam pon Japan Hamren Town Committee pen kapaklem pami medarajok RV Kijang aphongtin hemlang kanglumdun towar kachelat kisung kaning rui kachapaklang Hamren ambinong ward number 4 kaparlo NEC atowar pen mulir langso langmekang longpai pen harum khum kacheleng PWD atowar long Hamren Town Committee pen Calvert Kasamar kipi pami mejok RV ke thiahot langkang bak pen hem kanglumber anparta gari motor lapen king pen kachelat kisung apothak hawararat kaning rui apothak Karbianglong life apherangke Daniel inghi ka humridam
Labangso autowar pi arnibang suri armu kachelat anparta gari motor aprang kachelengbom autowar non kalbart ki pip ke chokche lapen harlong sangti ke thokpa me medera jok barla chala hot kachelat ki sum thepe kan loputa rat pen lam thelong ha warlo kopi ha warlo dake Nake amino ward number ko anlo number 5 number 5 je labangso autowar akai no la holik lik bub lik war la lang plate nakadu ka ve kidu ko sonda dak town committee ahin pen chilang lema tamun kumti pen nang le sila twar ke dam kahino dak lokan te ke nang le por lokan e bun ko thi pong ke la nili he man ta ingnum luto na arbe jang batai tin dala di ha arbe jang batai tin dala hai arbe yang batai tin dala sono ke bun wan po la kar bhara angko ko lo internet po ke purnang chituro Labangso autowar customer ke choklem kali deda jok inglong arat sai katiki pen ke longa soka sang anta kaching thum damlong le det anpinno non lomte arvi kijang pena joydi laga so langbung pena joyni kachi halat ka siksak so lilu la sa roya dolong ta roya men ko pula tepai kang lem the pai kang lem dake son dulong le nang bunai pia son te pusimili kachuni ri kang tu dolong atuma ladak la kar bharang kok bi hek hak po anke lang thi po bun ching thin thi po anke lang thi pong ing bak phak pong aneli tum hente du no ja no ti la su pan sila towar ta kai no ila di la so posi ni li chuning ri dungang tung ke dulong le nang bunai pia son te Rong arat pen labangso autowar king pen kidamanta kisung thupe ga jok truck pen harlong sangti ke thokasai anta denglo kam ke claim kapepleng one jok puthot hamren municipal board ahin banta kilang ponjiaphan hawararat chuning ri Sitame EM lupsing teron sitame la tabu dipen semela so harlong so to arbang harlong ke thok prading ye phamsi misen elang thok sonte misen ji hamren pen Daniel inghi karbeng long live Karbenglong Autonomous Council along kang ni dunong Japan Polote constituency arat penta ahirjume longponangji rat pen ahirjume longponsi alangli Karbenglong Autonomous Council ahem kang theralongan inghoi ingni dunongji rat ahirjume nangki piason thotse methang a constituency arat phanta kachelang ponabangki kinang sot Ahok Karbenglong Autonomous Council along rotation hi kingkam che Jordan Deadpen methang arara phanchot kalisi Karbenglong arara phanstami kanghon kapachitang ponthek abangphu Deputy Chairman rotation hi alangli Karbenglong Autonomous Council along Executive Member Arpu Longdon Dedet puwai phita alangli mena constituency arlo ansose atokano rong rup atowar paching thor jiaphanpura dode sangse angsong Central Sarkar lapen State Sarkar pen ason scheme kiwan pen SOPD scheme PMGSY Assam Darshan scheme pen danglok penangan government scheme pen rong rup atowar ningkan ke thomang bong pen penangan kilometer sajak patang ponsi ki ongno Kardong Karbenglong live ke lang ratum doan pini nilitum ladak Pondikat hawar Jasemet Nomadi constituency angkang arlo ladak Nomadi MEC retesting hi alangli kachi paduk pon alangli constituency ahawar ansose paching turji aphan towar development chenglok pen chenglok school building pen chenglok towar scheme pen chenglok lapangsu non Pondikat ahawar SOPD scheme pen non deng pon bom lo lapangsu SOPD lapangke SDTC machinery pe claim pon bom lo la 2 kilometers range distance do non amatke lapangsu towar age hai la mitu bora la pensioner steron akum claim pon bom la second member just hoy এদিকে আপনার পরে এগুলা ক্ষেত্রে ভালো জানাও বিচারেন যে কামবিলাক কেনেকা চলি আছে মানে এই কাম নকৰো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হয় সবল নেতৃত্বত হয় যিখিনি কাম হৈ গৈ আছে হয় ক'বলৈ ভাষা নাই হয় আজি যিটো ৰাস্তা আপোনাৰ বিগত বহু বছৰ পাৰ হৈ গ'ল হয় সেই ৰাস্তা বোকা পানী হেৰি কৰি মানুহে মানে বহুত দুখ কষ্টৰ মাজত মানে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া কিন্তু আজি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নমাটি MSC তথা কাৰ্যালয় Karbenglong Autonomous Council along EMR Pule Longdon Dedet Sitami Lapuan Rada Pharman Cyclempon Jong si EMR Pu Longdon Lopoloti Kupuan Kaching Thorasai Kiklempon ji
Denarong pen Bikram Terot Karbeng Long Live. Kedam tang jakhong ni phainar keparni Bokajan MLA Dr. Numol Momin lapen engineer chelangsi kethe kiding atum chitong donsi bangso towar aparman long e samponno long e ki sampona mai long apora tengpen saipang chengponpo lapen asai ke claim kedam sitami pami pan senji pu alam the MLA Dr. Momin pen rada thingno pangdakpon MLA Dr. Momin lamchak kachipi tekang atengsi pini pen bangso lang tengarongarat kacheleng messenger phanpura kilometer hinira tongbor pho jakatowar customer pangcheng ponno pini ke cheng siarni towara long kahing no akalwat kasalamsi pangcheng pon bangso hot kasalam kapa messenger phanpura rongarat atumalong kiklem kedam bomadim chelang don rinti lapusona towar rada phan kasalam piajok ki ongdong rongarat atum ningkarong chipi pon Labang Sotowar lapan Kalwar nang kipipon thekapot MLA Dr. Momin lapan local MEC Jagat Singh Intiapan Ratpen Kachoro Pajarponno lapan kebang jiarni puthot nang langpon thubom popusi ning thelu pusi ongdong aradatumpen birta pachinipon Bokajan Panananterang Karbengong Live Pini prime time berta kelopon sakang toniklo domi thakmi kardom